Yes, reka mbasuhuze mbahe ikaze mu mwese tubana hano kuri News Lab TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko kandi muryohewe nibihe. Nikaze irambuye muri aya makuru yo kuri aya manywa yo kuri iki cyumweru tariki 8 Werurwe 2026. Reka dusangire amakuru acukumbuye ndetse n'impamvu z'amakuru yasohotse uragenda uzimenyera hangaha. Nje ndi Fagi Kayinamura, iyi ni News Lab TV, mbibutse ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Mu burasirazuba bwa Kongo, ibitero by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku birindiro bya M23 birakomeje. Ahavuzwe cyane kuva ku munsi w'ejo na gace kitwa Mushaki, kamwe mu duce tw'ingenzi cyane muri teritwari ya Masisi. Ni muri Kivu y'Amajyaruguru, ni mu ntera ntoya werekeza mu mujyi wa Sake. Sinanini kandi werekeza mu mujyi wa Goma. Na hari ibirindiro bya M23 bivuga ko ngo rwose hari n'abayobozi ba M23. Aha rero higeze kuba ibirindiro bya Brigadier General Gacheri. Aka kanya biravugwa ko rwose nyuma yuko hagabwe ibitero bya drone n'igisirikare cya Kongo ngo byagize ingaruka zikomeye, bishobora kuba byanahitanye abamwe mu bayobozi ba M23. Turaje tubigarukeho tubifeye musini muzingo, ariko kandi haravugwa amakuru y'urugamba muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Mikenke. Ndababwira iby'ibitero byavuzweyo, mbabwire iby'ingabo z'u Burundi zongeye gutesekera ku mirongo y'urugamba. Hanyuma ariko ndababwira ku mpinduka M23 ikoze ishyiraho abayobozi bakuru mu nshingano zikomeye. Turaje tubigarukeho turebera hamwe ibya Perezida Felix Antoine Tshisekedi uhanganye n'umwe mu basenateri hariya i Kinshasa. Ubu rero umwe mu basenateri arashinjwa ibintu bikomeye. Turaje tubigarukeho, bivuga ko rwose Tshisekedi yataye umutwe ndetse ko amajije kuba ateshwa agaciro imbere y'abadepite. Uwahoze ari minisitiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngasanga Kongo ikwiye gutera u Rwanda. Turaje tubigarukeho turebera hamwe ninde habivugiye iki, nihe mpamvu abona Kongo ikwiye kuba yatera u Rwanda. Turabiva muzini muzingo. U Rwanda icyo ruvuga cyangwa se ruvugaho rumwe n'ibihugu birimo Ububiligi turagifite hangaha 5-5. Hanyuma rero ni munyemerere tuyarambure tunarebere hamwe byinshi bigezweho ku myanzuro y'inama ya EAC. Ni inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Yasize Perezida Museveni ahawe inshingano zo kuyobora uyu muryango asimbuye Perezida William Ruto. Hakizweho n'abandi bayobozi mu myanya igiye itandukanye, turabigarukaho. Hanyuma u Rwanda rwavuze iki muri iyi nama? M23 ndetse na guverinoma Kinshasa bahanganye bavuzweho iki muri iyi nama? Byose turabifite hangaha, turebera hamwe n'amakuru agiye hagezweho mu karere k'ibiyaga bigari. Tunambuke hakurya y'inyanja ngari, intambara ya Iran na Amerika ikomeje kubica bigacika. Twamenye ubufasha igihugu cy'u Burusiya kiri guha Iran muri intambara yo guhangana na Israel ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. 5-5 nyemerera ukanda hasi ndetse subscribe cyangwa se abone kugira ngo mu by'ukuri wiyongere mu muryango mugari w'abadahwema kwibanira natwe mu ruhererekane rw'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Mu rwego rero rwo gushimangira ko igisirikare cya Kongo gishaka mu by'ukuri kwisubiza ikuzo cyanze kuva kwizima, ni bukeye kabiri tubabwiye iby'ibitero bya drone mu gace ka Masisi hariya mu bice bya Rubaya byahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma wari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, bigahitana n'abandi basirikare bato mu gisirikare cya M23. Bikavuga ko kandi ngo byahitanye n'abandi bayobozi muri M23. Ibyo bitero byavuzweho ko ngo byahitanye na General Sultan Makenga cyangwa se ngo byaramukomerekeje. Ako makuru y'ukuri yaje kugaragaza ko Makenga gihari ndetse yaje no kugaragara mu ruhame ubwo yaganirizaga abakomanda kabuhariwe bari basoje amahugurwa yabo hariya Icanzu muri teritwari ya Rucuru. Hanyuma aka kanya igisirikare cya Kongo cyongeye kugaragaza inyota yo kutava kwizima, cyongeye kugaragaza ubudasa budasanzwe, cyongeye kugaragaza umujinya w'umuranduranzuzi. Ariko twamenye n'impamvu nyamukuru ni ibyakorewe i Mushaki, ni muri teritwari ya Masisi. Tumenya amakuru yimbitse, havuzwe urupfu rwa General Gacheri wa M23, umwe mu bagabo bakuru b'ingabo za M23. Uyu rero yari umuhigo wa FARDC. Bigwa ko rwose uyu Gacheri yagombaga kwicwa n'izi drone. Turabanza tubibutse ibikuye mu itangazo M23 yashyize ahagaragara. Rero uyu mutwe wari washyizeho itangazo uvuga ko
wagabweho igitero cy'indege z'intambara za FARDC hano ni hafi ya Mushaki mu birindiro bya M23. ni igitero cyo mu kirere ngo cyitiriwe ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC mu gitondo cyo kuwa gatatu tariki 7 Werurwe mu gace ka Mushaki muri teritwari ya Masisi ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atangwa n'abaturage bahatuye nkuko bitangazwe ry'amakuru Actualité avuga ngo icyo gitero ngo cyagabwe ku mwanya w'inyeshyamba cyangwa se muri position z'izi nyeshyamba, umwanya uherereye mu murima wahoze ari umudepite mu nteko nshingamategeko ya Kongo Edouard Mwangacucu, akaba n'umucuruzi uzwi. Biravuga ko kandi icyo gitero cyakozwe hifashishijwe drone ya gisirikare ikoreshwa n'ingabo za Kongo mu bikorwa byazo byo kurwanya abarwanyi ba M23. Abaturage batuye muri ako gace bavuga ko mu gitondo ngo bumvise iturika rikomeye ry'ibibombe ndetse n'ibigendekere idasanzwe y'abantu hafi yaho icyo gitero cyagabwe. Hari n'amakuru kandi yavugaga ko hari ibyangiritse ku bikoresho n'ibindi bintu muri ako gace kazwiho kuba ikigo cy'ibikoresho n'ibirindiro by'inyeshyamba za M23. Ku ruhande rwa M23, umuvugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka niwe watangaje ko icyo gitero cyahitanye abantu b'abasivile, gusa ayo makuru aravuguruzwa n'andi makuru ngatangwa n'abaturage bamwe batuye ahangaha bavuga ko rwose ngo nta gihamya iraboneka yuko hari abasivile ngo bapfuye mu midugudu iri hafi aho kugeza maginga ya. Gusa nta tangazo rirashyirwa hagaragara na FARDC kubyerekeye icyo gitero mu kirere. Iki gitero kuko kibaye mu gihe umutekano n'ubundi ukomeje kuba mubi muri aka gace ka Masisi no mu bindi bice bya Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano hagati y'ingabo za Kongo n'indwanyi za M23 imaze amezi menshi ikomereje cyangwa se ikomeje imyanya ikikije Mushaki. Iri ku muhanda w'ingenzi uhuza Masisi n'umujyi wa Goma. Yakunze rero kuba ahabera ibikorwa bya gisirikare n'imirwano. Akenshi abaturage bo muri ako gace bakomeje kubaho mu bwoba batinya ko imirwano ishobora kongera gukaza umurego bikagira ingaruka zikomeye ku mibereho n'ubutabazi bw'abaturage basanzwe babazwa n'ingaruka z'iyi ntambara. Havuzwe urupfu rwa General Gacheri. Uyu General Gacheri ni umwe mu bakasha amakokero M23 ifite yifashisha cyane cyangwa se umwe mu bayobozi b'ingenzi cyane ku mirongo y'urugamba. Uyu Gacheri amakuru avuga ko ubundi ngo niwe wari target ubwo izi drone zajyaga kugaba igitero hano i Mushaki kuko ngafite ibirindiro. Bivugwa ko bari bafite amakuru yuko ahari kandi ko hari n'abayobozi ba M23 bari bongeye kuhateranira. Bikavugwa neza ko muri M23 ngo harimo abagambanye ngo bashaka kuba bari gutanga amakuru y'aho abayobozi ba M23 baherereye. Ayo makuru bakayatanga ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Noneho Kinshasa igahagurutsa drone izi neza ikigiye gukora kuko ngo ntago nyumvikana uburyo umuntu nka Wiringoma ya drone ubundi zarazaga zikarasa mu bice bitandukanye, zikarasa aveuglement cyangwa se buhumyi, zigahitana abaturage, zigasenya ibikorwa remezo, insengero, amashuri, amavuriro, zigasenya inzu z'abaturage, zikica n'abaturage, ariko zabaga zinagamije mu by'ukuri ibirindiro bya M23. Akenshi rero ibitero bya drone murabizi ko bitahamyaga ku ntego, twagiye tubigarukaho 5/5. Ejo bundi ubwo bagaba tariki 23 ubwo bagabaga ibitero, niba atari 24 niba nibuka neza, ni mu kwezi gushize, mu mpera z'ukwezi gushize ubwo bagabaga ibitero mu gace ka Rubaya. Mwarabibonye ko batigeze bahusha, bahitanye Lieutenant Colonel Wiringoma n'abandi basirikare bato, twabigarutseho. Bikavuga ko bishobora kuba hari abagambanyi muri M23 bari gutanga amakuru y'Kinshasa kugira ngo mu by'ukuri bakore ibitero byo gushegesha umutwe wa M23. Hari yitwa Brigadier General Justin Gacheri Musanga. Uyu nawe yabitswe ko yaba yazize ibi bitero byagabwe na drone za Kongo i Mushaki, ariko ndagira babwire ko yarusimbutse, ntabwo drone zigeze zigira gute zimuhitana, cyane ko FARDC nayo ubwayo itigeze yigamba ko yamwishe, na M23 nta makuru iratangaza. Kuko M23 icyo navuga cyangwa se nababwira, M23 ifite gahunda ikomeye cyane. Ngira ngo murabizi ko uyu mutwe umaze iminsi ufashe uduce tw'ingenzi two muri Masisi, Kazinga, uduce dutandukanye twa Kasenyi n'utundi, ariko M23 no muri Warikare yarongeye ica inzira yerekeza centre Warikare ndetse no mu byerekezo bya Pinga ubwo yafataga agace ka Kibati. Tubaze iminsi tubigarukaho, bikavuga ko utu duce tw'ingenzi two muri Warikare turi gufatwa, tugafatwa
ku ma operation ari kuyoborwa na General Gaceri. FARDC rero ibi bintu irabizi kuko uyu Gaceri mu by'ukuri ni nawe murabyibuka, biransaba ko mbibutsa ubwo M23 yafataga agace kitwa zone Walikale, centre Walikale, umujyi wa Walikale. Icyo gihe byari tariki 20 Werurwe 2025. Uyu mutwe ufata iyi zone Walikale mu operation yaturutse ahangaha mu bice bitandukanye n'ubundi bya Masisi, yose ngo yayobowe n'uyu Gaceri, General Gaceri. Bikavugwa neza ko ukwicwa kw'abasirikare ba Kongo FARDC ndetse na wazalendo bice ahitwa Mofi ndetse na Mubanda, ngo tuduce twose rwose ngo operation zakozwe n'uyu General Gaceri. Ifatwa rya zone Walikale ryayobowe na General Gaceri. Bikavuga ko rero ngo Gaceri n'ubundi nta kindi yaragamije ngo uretse gukora ama operation yerekeza mu bice bya Pinga ya Walikale ndetse na zone Walikale. Bikavuga ko rero ngo FARDC yarigamije kuza kumwica kugira ngo, cyangwa se izi drone za Kongo zari zije kumwica kugira ngo M23 ikomwe mu nkokora ntigere ku ntego zayo, kuko gufata ibice by'ingenzi muri Walikale cyangwa se gufata Walikale mu buryo bwuzuye biraha M23 amahirwe yo kugenzura uyu muhanda route nationale nimero 3. Birayuha ubwo ni umuhanda uhuza Bukavu, Kisangani na Goma. Kikaba ari igihombo gikomeye ku ruhande rwa guverinoma, bikaba rwose byatakariza icyizere Kinshasa cyo kugira ubugenzuzi bw'uduce tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru uturutse mu bice bya Walikale, ndetse no kwizera ko bakwisubiza ibice by'ingenzi cyane nka Goma bikaba byashira cyangwa se icyizere cyakendera. Noneho M23 kuba rero yafatwa duce rwose ngo coalition nicyo ishaka kurwanya. Abayobozi b'urugamba nibo M23 ishaka kugira gute gukura mu nzira. Bikavugwa neza ko uyu rero General Gaceri wari wabitswe nta makuru y'ukuri ku rupfu rwe arashyirwa hanze. Gaceri ni umwe mu batesheje umutwe abo ku ruhande rwa guverinoma Kinshasa. Amakuru yimbitse kuri we ubundi ni Brigadier General Justin Gaceri Musanga, umwe mu bayobozi bakomeye mu mutwe wa M23, akorera mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi aho akomoka n'umuryango aho yavukiye ni muri teritwari ya Masisi. Ise yitwa Erasto Ntibaturana, yari umuyobozi gakondo hariya mu bice bya Busumba ni muri Masisi. Ibi rero bituma General Gaceri akomoka mu muryango ufite amateka mu buyobozi bw'akarere ka Masisi, kuko uyu Ntibaturana uyu witwa ngo ni Erasto Ntibaturana niwe papa we. Amakuru aragaragaza ko yari umuyobozi gakondo w'abahutu mu gace ka Busumba. Noneho amateka yo mu mitwe yitwaje intwaro nubwo atarambuye ku buzima bwe bwose, ariko raporo nyinshi zigaragaza ko yabaye umwe mu basirikare bagize imitwe yitwaje intwaro yakomotse muri ubwo ni nka CNDP, Congrès pour la Défense du Peuple, mbere ya 2013. Nyuma yaho CNDP yinjiye mu gisirikare cya Kongo, ariko bamwe ntago banyuzwe n'amasezerano kuko bamwe bagiye gushinga M23 mu mwaka 2012. Gaceri rero yaje kuba umwe mu bayobozi bakuru b'uwo mutwe. Iyi ni ikiri cyo wenda namuvugaho. Ubu ngubu afite ipeti rya Brigadier General muri M23, numwe mu bayobozi b'urugamba muri Armée Révolutionnaire Congolaise. Yigeze no kuvugwa nk'umuyobozi w'agace ka gisirikare kazwi nka North West Defense Zone muri M23. Muri 2024 ubuyobozi bwa M23 bwamuzamuye ku ipeti rya Brigadier General mu mpinduka mu buyobozi bw'igisirikare cy'uyu mutwe zakozwe. Bivuze ko rero ari umwe mu bagaba bakuru bari munsi y'umuyobozi mukuru w'ingabo za M23 General Makenga. Murabizi ko Makenga yungirijwe na Brigadier General Byamungu. Gaceri rero nawe ari aho ngaho arabayingayinga, akaba n'umwe mu bazi iby'urugamba no gutegura ama operation. Yanafatiwe ibihano n'umuryango umwe bw'Uburayi. Iki nicyo namuvugaho. Uyu rero yari mu ntego za guverinoma ya Kinshasa ngo agombe yicwe kugira ngo M23 umuvuduko ifite wo kwerekeza mu bice bya Walikale ugabanuke, ndetse icike imigi kuba itangire no gutekereza plan B cyangwa se ikindi icyo gukora. Hanyuma
reka mbabwire ko M23 yanatangiye gukora impinduka mu buyobozi. Biravugwa neza ko iri huriro rya politike n'igisirikare rizwi ku izina rya Alliance Fleuve Congo M23 ryafashe icyemezo gishya kigamije kunoza imiyoborere n'imikorere y'inzego zayo zo ku rwego rwo hejuru. Mu cyemezo cyashyizweho umukono tariki 3 Werurwe, ubuyobozi bw'iri huriro bwemeje ishyirwaho ry'umuyobozi w'ibiro bya politike directeur de cabinet hamwe n'abamwungirije babiri. Iki cyemezo cyafashwe n'inama nkuru y'ihuriro Conseil d'Alliance hagamijwe kongera imbaraga mu guhuza ibikorwa bya politike, ubuyobozi n'imikoranire hagati y'inzego zitandukanye zigize iri huriro. Hanyuma nk'uko bigaragara mu nyandiko yashyizwe hagaragara n'iri huriro, ishyirwaho ry'abo bayobozi rishingiye ku mpamvu nyinshi zifatika zirimo gukomeza gushyira mu bikorwa icyerekezo n'intego za politike ziri huriro, kongera imbaraga mu guhuza ibikorwa bya politike, ubuyobozi n'ububanyi n'amahanga, guteza imbere uburyo bwo gutegura, gusesengura no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inzego z'ubuyobozi bwa politike, gushimangira imikorere ihamye hagati y'inzego, amashami n'ibigo bitandukanye bikorera munsi y'ubuyobozi bwa politiki bwa AFC M23. Inama nkuru y'iri huriro kandi yatangaje ko gushyiraho ibiro bikomeye bifasha ubuyobozi bwa politiki ari ingenzi kugira ngo ibyemezo bifatwa bishyirwe mu bikorwa neza kandi bikurikiranwe mu buryo buhamye. Mu gufata iki cyemezo, ubuyobozi bwa AFC M23 bwagaragaje ko bwashingiye ku mategeko atandukanye arimo itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryo ku ya 18 Gashyantare 2026 nk'uko ryagiye rivugururwa. Itegeko rigena ivugururwa ry'ingingo zimwe z'itegeko nshinga cyane cyane zivuga ku miyoborere y'inzego za leta. Inyandiko shingiro y'ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 cyane cyane ingingo ya 3 igena imikorere n'intego zaryo. Hanyuma ubuyobozi bw'iri huriro bwavuze ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ibiganiro byimbitse hagati y'abayobozi baryo hagamijwe gushaka uburyo bwiza bwo kunoza imiyoborere mu gihe ibikorwa byaryo bikomeje kwaguka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara mu itangazo rya AFC M23, uwagizwe umuyobozi mukuru w'ibiro bya politike directeur de cabinet ni Yannick Chisola. Ihuriro AFC iri numwe mu mitwe ifite ijambo rikomeye mu bibazo by'umutekano byo burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ibi bije kandi nyuma y'uko M23 iherutse gutangaza ko igiye gukaza ibijyanye n'ubutabera mu bice byabohowe na n'uyu mutwe wa M23. Hanyuma tunyarukire i Kinshasa. Uwahoze ari minisitiri muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntavuga rumwe na Perezida Tshisekedi ngo kukuba akomeje gutinza cyangwa se gushyira kera ibyo gushoza intambara ku Rwanda. Ngabona rero igihe cyaranarenze cyo gushoza intambara ku Rwanda ko byakaye bikorwa n'aka kanya. Ni kuri wa gatandatu tariki 7 Werurwe, uwahoze ari minisitiri wa Kongo akaba n'umunyepolitike Steve Mbikanyi yashyize ahagaragara icyo yise carte blanche nimero 191 ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, asaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka igisubizo gifatika ku Rwanda. Muri nyandiko yiswe mu guhangana n'u Rwanda igitero ni ngombwa, umunyapolitiki yagize icyo avuga ku ijambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame herutse kugeza ku bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda bakorera i Kigali. Nk'uko Mbikanyi abitangaza, ngo iri jambo rigizwe n'ubushotoranyi kuri Kinshasa ndetse no ku muryango mpuzamahanga. Mbikanyi avuga ko nyuma yo kwemeranya ku gitutu mpuzamahanga kuvana ingabo ku butaka bwa Kongo, ngo umuyobozi w'u Rwanda yaba yisubiyeho kongera gushinja Kinshasa kuba yarananiwe gusenya inyeshyamba za FDLR. Yanditse ati, nyuma yo kwemeranya kubera igitutu cy'ibihano bya Amerika cyo gukuraho ingabo ze ku butaka bwa Kongo, Perezida w'u Rwanda yahinduye imitekerereze. Steve Mbikanyi yakomeje agira ati, abaturirimbira ya ndirimbo ishaje, inshingano zahawe Kinshasa zo gusenya FDLR. Mu nyandiko ye, uyu munyepolitiki avuga ko ibihano ndetse no kwimwa visa byasabwe n'abafatanyabikorwa b'uburenganzira b'uburengerazuba bidahagije kugira ngo ibintu bihinduke. Yashimangiye
yashimangiye agira ati mu guhangana n'iki kibazo ibihano byatangajwe ndetse no guhagarika viza ntibihagije. Igihe kizagera cyo gusubiza ku kibuga Kagame ashobora no kubaha ikingufu. Hanyuma rero uyu munyapolitiki yongereye ku bandi banyapolitiki n'abayobozi ba Kongo barimo Perezida Tshisekedi ubwe bakomeje kugaragaza inyota yo gushaka gutera u Rwanda no gukuraho abayobozi barwo banyuze mu nzira zose zishoboka, harimo no gukoresha FDLR n'umutwe washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Reka duhere ku myanzuro y'inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ni umuryango mugari rero ubarizwamo n'igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo kiri muri uyu muryango, ariko kikagira mu by'ukuri n'uburyo kibarizwa mu bihugu bigize umuryango wa SADC. Perezida Museveni ni Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, yatangiye kuyobora uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Yasabye ibihugu biwugize kunga ubumwe kugira ngo bigere ku iterambere byifuza. Museveni yahawe iyi nshingano kuri wa 7 Werurwe cyangwa se kuri uyu wa 6 tariki 7 Werurwe 2026, ubwo iyarusha muri Tanzania habaga inama y'abakuru b'ibihugu byo muri East African Community ndetse n'abahagarariye. Uyu mukuru w'igihugu yasabye ko ibihugu bya EAC byihuza mu rwego rwa politike, agaragaza ko aribwo bizagira ubwirinzi bukomeye ku buryo nta mwanzi ushobora kubihungabanya ndetse n'ubukungu butajegajega. Kubumva ko kunga ubumwe kwa EAC ari ubushake bwabo, Museveni yagaragaje ko bakabaye babifata nk'itegeko, kuko kutabikora bituma ibihugu bigize uyu muryango bijya kure y'amahirwe y'iterambere burundu. Agira ati bamwe bumva ko kunga ubumwe ari ubushake, uko bitekereza iteka numva ko ari ngombwa kunga ubumwe cyangwa se tukisanga twarasigaye inyuma burundu. Museveni yagaragaje ko kubera imbaraga zo kwishyira hamwe, umusaruro mbumbe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wageze kuri miliyari 31.8 z'amadolari, mu gihe iya Afurika yose ari miliyari 300,600,000. Yasobanuye ko impamvu ubukungu bw'ibihugu bya Afurika buri hasi ugereranyije n'ibindi bihugu nka Amerika, Ubushinwa, Ubuhinde na Korea y'Epfo, garuka abanyafurika badahuza nubwo byitwa ko babonye ubwigenge mu myaka myinshi ishize. Uyu mukuru w'igihugu yasabye ibihugu bya Afurika ko byagira ubumwe buvanze n'ubwigenge, bikita ku bufatanye mu iterambere ry'ubukungu binyuze mu koroshya ubucuruzi kugira ngo bigere ku rwego nk'urw'Amerika n'ibindi bihugu byagezeho. Perezida Yoweri Museveni yasimbuye Dr. William Samuel Ruto ku buyobozi bwa EAC. Biteganyijwe ko azamara muri iyi nshingano umwaka umwe asimbure n'uwo mu kindi gihugu nk'uko amategeko agenga uyu muryango abiteganya. Perezida Museveni rero yasimbuye William Ruto, amenyesha ibihugu bya EAC ko kunga ubumwe bikwiye kuba byakorwa, akaba nabyo byatuma mu by'ukuri habaho iterambere no kwizera umutekano mu buryo burambye. Ibihugu bya EAC kandi ngo bizajya bitanga imisanzu hashingiwe ku bushobozi bifite. Ni ukuvuga ngo umusanzu u Rwanda ruzatanga ntabwo ari ihame ngo ungane n'uwo igihugu cya Kongo kizatanga, kuko muri inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC bafashe umwanzuro wo gukuraho gahunda yo gutanga imisanzu ingana, bayisimbuza ishingiye ku bushobozi buri gihugu gifite mu rwego rw'ubukungu. Uyu mwanzuro wafatiwe muri iyi nama nabwiraga yo kuri uyu wa 6 tariki 7 Werurwe. Igitekerezo cyo gutanga imisanzu hashingiye ku musaruro mbumbe w'ibihugu cyangwa se w'ibihugu cyari kimaze igihe, aho bamwe mu banyamuryango bagaragazaga ko rwose cyatuma ibirarane bigabanyuka, ariko kandi abandi bagahamya ko ubushake ari bwo bukora aho kuba ingano y'amafaranga. Bamwe mu bagize inteko nshingamategeko ya EAC bagaragaje ko gutanga imisanzu itangana muri uyu muryango bishobora kuzatuma ibihugu bitagira ijambo rimwe, ibyatuma ibifite ubushobozi buke bitsikamirwa. Nyuma y'imyaka myinshi ingingo iganirwaho, abakuru b'ibihugu bya EAC bemeranyije ko ubu buryo ari bwo butabogamye, kuko ibihugu
bifite ubukungu bwisumbuyeho kandi bibona inyungu nyinshi mu muryango aribyo bikwiye gutanga umusanzu munini. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bya EAC yabaye muri Werurwe umwaka wa 2022 bari bemeranyije ko 65% by'ingengo y'imari y'uyu muryango bizajya bitangwa mu buryo bungana, ibindi 35% bitangwe hashingiwe ku musaruro mbumbe, ariko ntibyubahirijwe. Perezida wa Kenya wayoboraga EAC Dr William Ruto yagaragaje ko abakuru b'ibihugu bavuguruye uburyo bwo gutanga imisanzu, bemeranya ko 50% by'ingengo y'imari y'umuryango bizajya bitangwa mu buryo bungana, hanyuma 50% bitangwa hashingiwe ku musaruro mbumbe. Ati ariko twavuguruye icyo gitekerezo twemeranyije 50% ko azajya atangwa mu buryo bungana, andi atangwe hashingiwe ku isuzuma, bivuze ko ibihugu bifite umusaruro mbumbe munini kandi bibona inyungu nyinshi mu muryango bizishyura menshi. Hashingiye ku musaruro mbumbe ugaragazwa na Banki y'Isi, Kenya niyo izajya itanga umusanzu mwinshi kuko nicyo gihugu gikize muri EAC, izakurikirwa na Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda, u Rwanda, Somalia, Sudani y'Epfo ndetse n'u Burundi. Hanyuma mu bihugu 8 bigize EAC, 4 nibyo byatanze umusanzu wose bisabwa kugeza mu mwaka wa 2025-2026. Kongo ifite ikirarane cya miliyoni 27 z'amadolari y'Amerika, Uburundi bufite ikirarane cya miliyoni 22,700 by'amadolari y'Amerika, Sudani y'Epfo ifite ikirarane cya miliyoni 21,800 by'amadolari y'Amerika, naho Somalia ifite ikirarane cya miliyoni 10 ndetse n'500 by'amadolari y'Amerika. Hafashwe rero umwanzuro wo guhindura uburyo bw'imitangire y'imisanzu ya EAC wafatiwe mu nama yabereye hariya i Arusha muri Tanzania. Mu yindi myanzuro yafatiwe muri iyi nama kandi, iyi nama rusange y'abakuru b'ibihugu bigize EAC yashyizeho Ambasaderi Stephen Patrick Mbundi. Uyu yashyizweho nk'umunyamabanga mukuru wa EAC asimbuye umujya Kenya Veronica Nduva. Uyu Veronica Nduva yagiye muri uyu mwanya kuva mu mwaka wa 2024. Muri iyi nama rero nuko byagenze. Iyi nama rusange ya 25 yateranye kuri uyu wa 6 tariki 7 Werurwe, yashyizeho uyu Ambasaderi Stephen Patrick Mbundi nk'umunyamabanga mukuru mu gihe cy'imyaka 5, ni ukuvuga kuva mu mwaka wa 2026 kugeza ku mwaka wa 2031. Itangazo rya EAC rivuga ko yitezweho gushyira imbaraga mu bufatanye mu bya diplomasi mu bihugu bigize umuryango ndetse no gushyira imbaraga mu kwihuza k'umuryango. The Citizen yanditse ko nyuma yo gutangazwa yahise arahirira imbere y'inteko rusange y'abakuru b'ibihugu, ahita anatangira inshingano nshya. Mbere y'uko ahabwa izi nshingano, yari umunyamabanga uhoraho ushinzwe ibikorwa bya EAC muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Tanzania. Ni inama rero Perezida Kagame atabashije kwitabira, ahubwo yahagarariwe na Dr Justin Sengimana, ni Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru noneho ari kugarukwaho ku kibuga cy'imirwano mw'abantu mwe. Ibintu bikomeje kurushaho gukara ndetse no gukarata hagati y'impande zombi zihanganye. Byatunguranye, nta wari ubyiteze ko ingabo za Kongo zatungurana zikagaba ibitero mu nkengero z'umujyi wa Sake. Ni ihuriro AFC M23 rero ryatangaje ko mu gitondo cyo kuri wa 6 tariki 7 Werurwe 2026 ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagabye igitero gikomeye muri centre ya Mushaki no mu nkengero zaho. Umuvugizi wa AFC M23 Lawrence Kanyuka yasobanuye ko iki gitero cyagabwe ahatuwe cyane muri ibice byo muri teritwari ya Masisi, ni muri Kivu y'Amajyaruguru, hava abasivile benshi, inzu zabo zirasenywa. Yagize ati saa 11:15 ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa ryarashe ibisasu byinshi kandi bitavangura ku bice bituwe cyane muri Mushaki no mu nkengero zaho. Ibi bitero bigabwa buhumyi, bigabwa hatitaye ku buzima bw'abantu, byishe abasivile benshi b'inzirakarengane, bisenya inzu nyinshi. AFC M23 yafashe centre ya Mushaki mu ntangiriro z'ukuboza umwaka wa 2023, ikuyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, iz'u Burundi FDNB na Wazalendo na FDLR. Ni igice cy'ingenzi muri teritwari ya Masisi kiri mu ntera y'ibirometero bibarirwa muri 30 uvuye mu mujyi wa Goma, ufatwa nk'umurwa mukuru intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Lawrence Kanyuka yasobanuye ko muri iki gitondo rero ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ikindi gitero gikomeye mu gace gatuwe
bitewe cyane cyane ka Gakenke ko muri komine Minembwe kandi ko ibyo biri mu mugambi wo kurimbura abanyamurenge. Ibi bitero bikurikiye ibindi bya drone ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye mu gace ka Kibanda Mangobo muri teritwari ya Walungu mu ntara Kivu y'Amajyepfo ku wa gatanu tariki ku munsi wo kuwa gatanu tariki 6 Werurwe. AFC M23 yatangaje ko abantu 8 biciye muri iki gitero, abandi 12 barakomereka, ishimangira ko izakomeza gushyira mu bikorwa inshingano zayo zo kurinda abasivile no kurwanirira abatagira akivugira. Hanyuma Centre ya Mushaki aka kanya cyagenzurwa n'ingabo z'impinduramatwara za M23 nubwo yarashweho n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Kivu y'Amajyepfo amakuru aturukayo aravuga ko muri axe cyangwa se muri teritwari ya Mwenga AFC M23 ndetse na MRDF turwaneho babashije kwegukana insinzi ikomeye cyane ku mirongo y'urugamba muri teritwari ya Mwenga. Amakuru agaragaza ko AFC M23 yafashe uduce tw'ingenzi twa Marundi na Katala n'uduherereye mu nkengero zatwo two mu muhanda ugana mu gace ka Burinyi, kamwe mu duce tw'ingenzi tugize teritwari ya Mwenga. Iyi mirwano yabaye nyuma y'uko ingabo za AFC M23 zisubije inyuma ingabo za leta ya Kinshasa n'abambari bazo zari zimaze iminsi zigenzura utu duce. Hanyuma amakuru yizewe aturuka mu baturage ndetse no mu bagenzura iby'umutekano muri aka gace avuga ko imirwano yakomeje ku munsi w'ejo, aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo na FDLR zikomeje guhangana n'ingabo za M23 no mu nkengero za Burinyi. Utu duce twafashwe hanini dutuwe n'abaturage bo mu bwoko bw'abashi batuye mu misozi iherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Bukavu. Amakuru ava muri ako gace kandi asobanura ko umuntu uvuye mu mujyi wa Bukavu yerekeza mu majyepfo agana mu burengerazuba ari bwagera mu gace ka Burinyi aho imirwano yakomeje kubera. Aka gace kakaba gafite akamaro kanini mu bijyanye n'ubwikorezi ndetse n'ubucuruzi kuko ngo gahuriza hamwe imihanda igana mu bice bitandukanye bya Mwenga no mu misozi itandukanye igana mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Kongera gukarara ko imirwano mu ntara zombi Kivu ya ruguru n'iy'Amajyepfo bije nyuma y'uko ingabo za leta ya Kongo zimaze iminsi zigaba ibitero mu bice bitandukanye birimo Minembwe, inkengero zaho ndetse na Mikenke. Nyuma y'ibi bitero rero AFC M23 atangaje ko igiye gusubiza inyuma ingabo za leta aho ziri hose mu bice byegereye cyangwa se byagenzurwaga n'uwo mutwe. Ni muri urwo rwego rero batangiye ibikorwa by'imirwano bigamije kwagurira ibice bishya haba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru. Umuriro ingabo z'igisirikare cy'u Burundi zacaniye abanyamurenge ngo birangiye arizo zihuguyemo. Namakuru angezeho muri aka kanya. Namakuru yizewe aturuka mu misozi miremire y'Umurenge ni muri Sud Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aravuga ko habaye ibintu bikomeye cyane ku munsi wo kuri uyu wa gatandatu tariki 7 ngo habaye imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye muri ako karere nyuma y'ibitero byagabwe ku mihana ituwe n'abanyamurenge. Ibyo bitero byibasiye cyane uduce twa Gakenge ndetse na Barabona ahitwa ngo ni kwa Chef Rutaganda, aho amakuru avuga ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza FARDC abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR ngo bagabye ibitero ku mihana ituwe cyane n'abaturage. Nk'uko ubutumwa twahawe bubivuga, imirwano yatangiye mu rukerera rwo ku munsi w'ejo ahagana saa 11:15 z'igitondo. Ubutumwa rero twahawe buragira buti: kuri wa gatandatu mu gitondo cya kare saa 11:15 habaye imirwano ikomeye Igakenke kwa Barabona no kwa Chef Rutaganda. Umwanzi yateye abanyamurenge ariko yakubiswe bikomeye arahunga kandi atakaza byinshi. Umwe mu barwanyi ba MRDP turwaneho wavuganye n'imboni yacu yavuze ko ku ruhande rw'ingabo zagabye ibitero habaye igihombo gikomeye haba mu basirikare ndetse no mu bikoresho bya gisirikare. Ingabo z'u Burundi FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB, FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR zatakaje abasirikare benshi babarirwa mu mirongo. Bati rero
twabambuye n'ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu n'ibindi bikoresho by'ingenzi bya gisirikare. Nubwo aya makuru aturuka ku ruhande rumwe rwari mu mirwano, aragaragaza ko urugamba rwabaye rukomeye kandi rwamaze umwanya utari munini cyane, aho abari bagabye igitero basubijwe inyuma. Rero ni nyuma yo guhura n'ubwirinzi bukomeye bwa twirwaneho na M23. Aka gace ka Mulenge gaherereye mu misozi ya Fizi, Mwenga na Uvira, kamaze imyaka myinshi karimo umutekano muke uterwa n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorana bya hafi na FRDC mu kurwanya abanyamulenge ndetse na MRDP twirwaneho na M23 barwanirira. Mu minsi ibiri ishize kandi uruhande ruri ku butegetsi bwa Kinshasa rwagabye ibitero muri ako gace ka Gakenke, aho rwageragezaga gusubiza mu maboko ya leta uduce tugenzurwa na twirwaneho na M23, ariko nabwo rusubizwa inyuma. Si Gakenke gusa hagaragaye imirwano. Amakuru aturuka muri ako karere aravuga ko mu minsi ishize habaye ibitero bikomeye mu gace ka Mikenke, aho imirwano ikomeje guhindagurika uko bwije n'uko bukeye, ndetse igahindagura cyangwa se ikagenda ihindura uko igaragara cyangwa se uko ibintu byifashe mu burasirazuba bwa Kongo. Kuri ubu amakuru aravuga ko igice kimwe cya Mikenke kiri mu maboko y'ingabo za Kongo FARDC zifatanyije na Wazalendo mu gice kinini cy'ako gace kigengwa na MRDP twirwaneho ifatanyije na M23. Abasesengura rero bakavuga ko imirwano igikomeje kandi ishobora kurushaho gukaza umurego mu minsi iri imbere, cyane cyane kubera uruhare rw'ingabo z'u Burundi ndetse n'igihugu cya Kongo birumvikana bahanganye n'umutwe wa M23. Ibi byose rero bikomeza gutuma ubuzima bw'abaturage bo mu duce dutandukanye burushaho kujya mu kaga, aho benshi bakomeje guhunga ingo zabo mu bihe nk'ibi, ndetse ni mu gihe imirwano ikomeza gukaza umurego mu misozi itandukanye ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse yewe twabwiye ko no muri Kivu y'Amajyaruguru ibintu bitifashe neza. Hanyuma reka tunyarukira hitwa Ikatanga naho haravugwa umutwe ugomba guhangana na Perezida Tshisekedi hasi hejuru. Nubwo ni umutwe nawo uharanira kubohorwa kwa Katanga, ubwigenge bwa Katanga. Ni umutwe witwa ngo ni Mouvement Debout Katanga pour la Libération du Congo, ni MDKC. Watangaje ko rero wamaze gutangiza intambara mu rwego rwo kubohora intara ya Katanga n'abanyekongo muri rusange. Ubutegetsi bw'igitutu bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Umuvugizi w'uyu mutwe yitwa Colonel Ngoyi Kamwimba Tigre mu itangazo asohoye kuri 5 tariki 6 Werurwe yavuze ko abarwanyi bawo bamaze kwigarura uduce twa Lusinga ndetse na Nkonga two muri teritwari ya Mitwaba ni mu ntara ya Katanga. MDKC ivuga ko ibihe Katanga n'abaturage bayo cyo kimwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange bari kunyuramo birenze urugero rwo kwihanganirwa. Uyu mutwe washinje Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwe ko bafunze inzira zose z'ibiganiro by'ukuri hagati y'abanyekongo, bahitamo gushyiraho igitekerezo kimwe cyonyine cyo guhindura itegeko nshinga ryiswe itegeko ry'abanyamahanga. Ni ibirego Tshisekedi areganwa n'umutwe witwara gisirikare w'ishyaka rye rya UDPS uzwi nka Force de Progress mu rwego rwo kuguma ku butegetsi mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga. Uriya mutwe wagaragaje ko bitumvikana ku butegetsi bwa Tshisekedi bwaratumye abanyapolitiki batandukanye barangajwe imbere na Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Kongo n'abanyamadini bahunga igihugu, abandi bakabafunga nta mpamvu. Mu bo wagarutseho harimo Obin Minaku, barimo Kamizelo, harimo Emmanuel Shadari, harimo Jean-Claude Mvemba, harimo Frank Diong, harimo Jose Makila, harimo Claude Rubaya, harimo Bibi Kapinga, Seti Kikuni, Pero Ruwala, Azarias Ruberwa, Matata Ponyo, Mapon, Andre Kimbuta, Raymond Chibanda ndetse n'abanyakatanga nka Moise Katumbi, Wivine Mumba, Loliane Mwewa, Pasteur Mulumba, Jean Numbi, Mathieu
Kasuka, Richard Muyeje ndetse na Henry Mova, Isabel Chombe, Papi Pungu, John Kajilo, Kahozi bin Marisawa ndetse na Marcel Kafindo na Felix Kabange. Hanyuma mu basirikare bakomeje mu by'ukuri cyangwa se bakomeye uyu mutwe wagarutseho bafunzwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko harimo General Filemon Yav, harimo General Mulong, General John Kabila, harimo General Ekuka, General Kampeta, General Jajija, harimo General Banza Kabulo, Generali Kisebo Andre na General Ramazani. MDK kandi yashinje ubutegetsi bwa Tshisekedi ko bukomeje kuyobya isi ku bibazo byiyongera cyangwa se by'inyongera mu gihugu, ivangura ry'amoko, ruswa, kunanirwa kwa guverinoma, ikene wabo n'icuruzwa ry'ubutunzi bwa Katanga. Yunzemo ati dushingiye kandi ku kuba isi ikomeje kurebera mu gihe abanyekongo muri rusange n'abanyakatanga bavuga igiswahili bicwa bakatirwa igihano cy'urupfu ndetse bagahatirwa guhunga igihugu, twebwe abanyamuryango ba MDKC twafashe icyemezo cyo gutanga intambara y'amasasu mu rwego rwo kubohora Katanga ndetse na Kongo igitutu. Uyu mutwe waboneyeho gusaba ba generali, ba ofisiye bakuru n'abasirikare bato ba FARDC ndetse n'abanyakatanga muri rusange kwitandukanya na Felix Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bw'inkoramaraso, ahubwo bakifatanya nawo mu rugamba rwo gushyira iherezo ku gihugu. Yunzemo ko urugamba watangije ruri mu rwego rwo gutera ikirenge cy'abanyekongo mu ntara za Ituri, Maindombe, Chopo, Outwele, Baswele, Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo bafashe icyemezo cyo kwirwanaho bahangana n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Hanyuma mu yandi makuru tuvuye Katanga, uko ibintu bikomeje gukara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibihugu bikomeye ku isi biri kwamagana uko gukara ndetse no kuba ikibazo cy'umutekano gikomeje kuba ingorabahizi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi byongeye gusaba impande zihanganye mu makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo guhagarika imirwano no kubahiriza amasezerano y'agahenge, bishimangira ko gukomeza intambara bidashobora gukemura ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi muri ako karere. Ibyatangajwe mu itangazo rihuriweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi n'ibihugu bigize itsinda mpuzamahanga rikurikiranira hafi ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari rizwi nka International Contact Group on the Great Lakes Region. Hanyuma rero muri iri tsinda harimo ibihugu birimo Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage, Denmark, Ubusuwisi ndetse na Swede. Iri tangazo kandi rigaragaza ko mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje kugaragara ibikorwa byo kutubahiriza agahenge kari karemeranyijwe mu masezerano mpuzamahanga agamije guhagarika imirwano. By'umwihariko havuzwe amasezerano yasinyiwe i Washington DC ku ya 4 ukwezi kwa 12 2025 ndetse n'imyanzuro yafatiwe i Doha muri Katari tariki 19 z'ukwa 7 yashyiraga imbere gahunda yo gushyiraho agahenge karambye no guhagarika imirwano burundu hagati y'impande zihanganye. Ibyo bihugu byatangaje ko nubwo ayo masezerano yashyizweho ku kibuga cy'imirwano hakomeje kugaragara ibikorwa by'intambara birimo ibitero bya gisirikare hifashishijwe indege zitagira abadereva zizwi nka drone. Ibitero rero bivuga ko bishyira mu kaga gakomeye abaturage b'abasivile batuye mu bice byibasiwe n'imirwano. Mu itangazo ryasohowe hagira hati impande zose zirebwa n'iki kibazo zigomba guhita zisubira ku cyemezo cyo guhagarika imirwano nta gushidikanya kandi zigakomeza ibiganiro by'amahoro. Nta gisubizo cya gisirikare gishobora kurangiza aya makimbirane. Ibihugu bigize ICG byagaragaje impungenge zikomeye ku bibazo by'umutekano muke n'ibikorwa by'urugomo bikomeje gukorerwa abasivile, cyane cyane ibikorwa by'urwango n'ivangura bikorerwa mu bamwe mu baturage barimo abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iri tsinda kandi ryasabye impande zose guhagarika imvugo z'urwango, ibikorwa by'ivangura n'ubugizi bwa nabi bishobora guteza umutekano muke no kongera ubukana bw'amakimbirane. Rivuga ko
ari ngombwa ko impande zose zubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara arengera abasivile ndetse hakoherezwa ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo imiryango mpuzamahanga ibashe kugeza imfashanyo ku baturage bayikeneye mu buryo butekanye kandi budahungabanywa n'imirwano. Minisitiri Nduhungirehe rero w'u Rwanda ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga abikomozaho atangaza ko iri tangazo rifite uburinganire kandi rigaragaza neza ibibazo bikomeje kugaragara ku kibuga cy'imirwano, cyane cyane ibitero bya drone bishobora gushyira mu kaga abaturage b'abasivile. Avuga ko gusaba impande bireba kubahiriza amasezerano ya Washington na Doha bikwiye kujyana no gushyira mu bikorwa gahunda izwi nka CONOPS. Ni gahunda igamije gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zari zashyizweho mu biganiro byabereye i Rwanda muri Angola tariki 31 ukwezi kwa 10 2024. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X, Nduhungirehe avuga ko ibisabwa birimo gukomeza ibiganiro bihuza abanyekongo ubwabo ndetse no guhagarika imvugo z'urwango zibasira abanyekongo b'abatutsi ari ingingo zagiye zisabwa kuva mu mezi ashize. Nubwo hari imbaraga mpuzamahanga zigamije guhagarika imirwano ku kibuga cy'intambara mu burasirazuba bwa Kongo, haracyumvikana amasasu n'ibitero bya gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Twaze tubabwira uko ibintu bikomeje kugorana cyane ku kibuga cy'imirwano n'amaginga ya rero abaturage baracyahura n'ingaruka z'iyo ntambara. Hanyuma rero ikijyanye no gukoraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwakize ku mipaka, Perezida Minisitiri Nduhungirehe yabivuzeho aravuga ati birashoboka gukoraho izo ngamba z'ubwirinzi ariko bikabanzirizwa no gusenya umutwe wa FDLR, ni umutwe ugizwe hanini n'abasize bahekuye u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane yatangaje ko gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabanzirizwa n'ibikorwa by'ubutegetsi bwa Perezida bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byo gusenya umutwe w'iterabwoba FDLR. Mu butumwa Nduhungirehe yanyujije kuri X yasobanuye ko ibyari byo bikubiye mu iteganyabikorwa ryo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi CONOPS riri mu masezerano y'amahoro u Rwanda na Kongo byasinyiye Washington bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ya 6 Werurwe, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio ndetse na Leta ya Kongo yavuze ko ngo Leta ya Kongo igomba gusenya bwangu FDLR ndetse n'imitwe iyishamikiyeho, u Rwanda narwo rugakura ingabo n'ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rubio yavuze ko ibi bibaye byubahirijwe nk'uko amasezerano y'amahoro ya Washington yabiteganya, akarere k'ibiyaga bigari kagira ubukungu buteye imbere, ariko nibitaba ibyo abantu bagize uruhare mu kubungabunga umutekano w'akarere bazabona ingaruka zabyo. Hanyuma imbere y'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ku ya 6 Werurwe, Perezida Paul Kagame yashimangiye ko mu gihe umutwe wa FDLR ndetse n'iwushamikiyeho ikiri hafi y'umupaka kandi ifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ingamba z'ubwirinzi zizagumaho. Hari abuririye kuri iri jambo rero bagaragaza ko Perezida Kagame yanze ubusabe bwa Donald Trump wa Amerika bwo gukuraho ingamba z'ubwirinzi, ariko Minisitiri Nduhungirehe yasubije ko umukuru w'igihugu atabyanze, ahubwo ko amasezerano y'amahoro ya Washington yubahirizwa mu byiciro byateganyijwe. Minisitiri Nduhungirehe rero ati ni muri urwo rwego Minisitiri Marco Rubio yabigaragaje neza mu itangazo ry'ejo agaragaza uko ibyiciro bikurikirana. Leta ya Kongo igomba gusenya bwangu FDLR, u Rwanda rugakura ingabo n'ibikoresho muri Kongo. Avuga ku ngamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho nk'uko biteganywa na CONOPS ziri mu masezerano y'amahoro ya Washington. Amasezerano y'amahoro ya Washington yasinywe bwa mbere tariki 27 Kamena 2025, ashimangirwa ku ya 4 Ukuboza uwo mwaka mu muhango witabiriwe na Perezida Kagame na Tshisekedi ndetse na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta ya Kongo rero ntiratangira gusenya FDLR
ndagira ngo mubyumve ko nicyo gisabwa cy'ibanze, ahubwo yakomeje guha uyu mutwe ubufasha burimo intwaro, ibiribwa n'amafaranga bikorana mu kurwanya ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Hari abarwanyi ba FDLR binjijwe mu gisirikare cy'iki gihugu no mu mitwe ya Wazalendo Kongorero, aho gusenya FDLR ahubwo irayubaka bundi bushya, irayifasha kwiteza imbere ndetse mu by'ukuri no gutera intambwe mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma reka noneho turebera hamwe ikindi cyangwa se andi makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Leta y'u Burundi yahakanye amakuru avuga ko muri iki gihugu hamaze iminsi hagaragara ubujura bw'imyanya y'ibanga y'abagabo ndetse n'amabere y'abagore. Ivuga ko abantu 11 bakwirakwije inkuru zitari zo kuri ubwo bujura bamaze gutabwa muri yombi. Amakuru y'ubujura bw'imyanya y'ibanga ku bagabo bo mu Burundi ndetse n'amabere y'abagore baho yatangiye kuvugwa muri iki cyumweru. Ku mbuga nkoranyambaga hagiye hakwirakwizwa amashusho y'abantu byavugwaga ko bibwe biriya bice ibyo bari basanganywe bigahinduka bitoya, ndetse n'ay'abantu bambaye ibikwasi ku bice by'umubiri birimo amaboko n'amaguru nk'uburyo bwo guhangana na buriya bujura. Hanyuma Minisiteri y'Umutekano w'imbere mu Burundi ibinyujije ku rubuga rwayo rwa X Twitter ku wa 5 tariki 6 Werurwe yatangaje ko ibya buriya bujura ari ibinyoma. Ivuga ko abantu 11 bamaze iminsi babikwirakwiza bamaze gutabwa muri yombi. Ati nta muntu n'umwe uratakaza umwanya w'ibanga cyangwa amabere ye ngo bigabanuke bitewe no gukorwaho n'undi muntu mu Burundi. Abantu 11 bakwirakwiza babikwirakwije cyangwa se bakwirakwije aya makuru bamaze gufatwa. Polisi y'u Burundi kandi ku wa 5 yatangaje ko yamaze gutangiza iperereza kugira ngo imenye aho ibihuha by'ubujura bw'imyanya y'ibanga byaturutse. Usibye mu Burundi, ubujura bwa biriya bice bivugwa ko bukorwa hifashishijwe imbaraga zidasanzwe bumaze iminsi bunavugwa mu mujyi wa Uvira, Kalemi ndetse na Kolwezi ni mu burasirazuba bwa Kongo. Umuyobozi wa polisi yo muri Kolwezi Emmanuel Katambo ku wa 4 w'iki cyumweru yatangaje ko abantu 13, nuko ngo mu bantu 13 bavugaga ko bibwe ibitsina byabo basanzwe nta numwe muri bo watakaje iki. Ngo basanze nta numwe muri bo watakaje iki, bivuze ko rero uku kwaba cyaba ari ikinyoma cyaje kuba gikwirakwizwa. Mu gihugu cya Kenya umwuzure yibasiye umujyi wa Nairobi muri Kenya, wahitanye abantu 23 ndetse ingendo z'indege ku bibuga bimwe na bimwe zirahagarikwa. Uyu mwuzure wanatwaye imodoka zirenga 10. Reuters yanditse ko umugezi wa Nairobi wuzuye ugatwara abantu bamwe. Perezida wa Kenya William Ruto yatangaje ko rwose yohereje itsinda ry'abakora ubutabazi bw'ibanze harimo n'abasirikare ngo bayobore ibikorwa by'ubutabazi. Yanihanganishije abo mu miryango yagize ibyago. Ushinzwe umutekano wabonye umuvu utwara abantu i Nairobi mu ijoro rishyira ku ya 7 Werurwe yabwiye Reuters ko yabonye amazi atwara umuntu babura aho agiye, ariko mu gitondo bamubona munsi y'imodoka. Polisi ya Kenya yatangaje ko abantu 23 bapfuye. Abahanga mu bijyanye n'ibidukikije bavuga ko imihindagurikire y'ikirere yatumye agace k'uburasirazuba bwa Afurika kahuye n'imyuzure kubera imvura igwa ari nyinshi mu gihe gito, ibindi bihe bikabamo amapfa. Kenya Airways yatangaje ko iyi mvura yatumye ingendo zimwe zisubikwa, abandi bajya gufatira indege i Mombasa, naho ni mu gihugu cya Kenya. Twerekeze hakurya y'inyanja ngari. Ibintu byakomeye cyane. Intambara iri guca ibintu hagati ya Amerika ndetse na Iran ku bufatanye na Israeli. Ariko noneho amakuru yamaze kumenyekana aturuka mu bitangazamakuru bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ko Uburusiya nabwo bwinjiye mu ntambara ndetse ngo biri guha Iran amakuru y'ubutasi ari kuyifasha kumenya aho ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zerereye mu burasirazuba bwo hagati.
abayobozi ba Amerika bavuganye n'ibitangazamakuru nka The Associated Press ndetse na The Washington Post bavuze ko Moscow yaba yarahaye Iran amakuru yayifashije kumenya aho ibikoresho bya gisirikare bya Amerika birimo amato y'intambara ndetse n'indege za gisirikare biherereye. N'amakuru kandi bavuga ko yaba yarafashije ingabo za Iran gusobanukirwa neza uko ingabo za Amerika zigenda naho ziherereye mu gihe amakimbirane mu burasirazuba bwo hagati arimo gukaza umurego. Minisitiri w'ingabo wa Amerika Peter Hegseth avuze ko Amerika izahangana n'igihugu cyose cyaba gifasha Iran mu bikorwa byayo bya gisirikare. Hegseth ati rwose avuga ko igisirikare cya Amerika gikurikiranira hafi ibyo birego kandi ko gishobora gufata ingamba mu gihe cyose byashyira mu kaga ingabo zayo. Yanavuze ko nubwo hari amakuru avuga ko Iran iri gufashwa n'ibindi bihugu, igisirikare cya Amerika kigifitiye ubushobozi buhambaye bwo gukomeza ibikorwa byacyo mu burasirazuba bwo hagati. Ku ruhande rwa White House, ubuyobozi bwa Amerika bwagerageje kugabanya uburemere bw'ayo makuru. Umuvugizi wa White House yitwa Caroline Leavitt avuga ko ayo makuru avugwa nta ngaruka afite ku bikorwa bya gisirikare bya Amerika, ashimangira ko rwose iby'ubufasha bw'Uburusiya kuri Iran ntacyo byahindura ku buryo ibikorwa bya gisirikare birimo gukorwa. Yes, yongeyeho ko ingabo za Amerika zifite ubushobozi bwo gukomeza ibikorwa byazo kandi ko ibikorwa bya gisirikare byibasiye Iran bigikomeje. Hanyuma rero hagati aho, umwe mu bagize inteko nshinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yikomye Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya avuga ko akwiye kuryozwa ubuzima bw'abanyamerika bari gupfa muri iriya ntambara. Ni mu butumwa yashyize ku rubuga rwe rwa X. Joe Wilson ati Putin wakoze ibyaha by'intambara ari kwica abanyamerika binyuze mu guha Iran amakuru y'ubutasi. Uburusiya bugomba kuryozwa akaduruvayo n'impfu ziri guterwa n'ibikorwa byabwo. Uburusiya kandi buravugwaho guha Iran amakuru y'ubutasi mu gihe Amerika nayo isanzwe iyaha Ukraine mu ntambara Uburusiya burwanamo n'iki gihugu cya Ukraine. Hanyuma tukiri kuvuga kuri iyi ntambara ya Amerika ndetse na Iran ifatanyije, ubwo na Amerika yafatanyije na Israel, ubwo tubabwiye uburyo Uburusiya buri guha Iran amakuru y'ubutasi ndetse na support muri iyi ntambara. Amerika rero biravugwa ko nayo ubwo ni amakuru ari kuvugwa mu karere. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ko zagurishije intwaro Israel zifite agaciro ka miliyoni 151 z'amadolari. Ni icyemezo cyafashwe inteko nshinga amategeko itagishijwe inama.